Anya laki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, may Rika. Sapay kundi short pan ka. Apay, sana ka di sexy ti panagkitam Roldan. Anya siksay. Sexy aktupay. O, makitam, o, ha? O, makitam? Tagkinni-kinni pa'y. Nagalas kan to pa'y. Inkan, di ka patcharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Isong inkan, inka agpacharming iti padam anangisit. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pa na. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay magmag na. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak-kamag man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na, wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagpudaw. Surutek latay ti papanan na. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Di pa'y tumalyaw. Tapno makita ko matirupa na. Ay no! Wow! Ay, nagpudaw ti legs na! Nagsigam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimot kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, taag pala udak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, nukasta, agkuyugtan. Wow, legsa talaga. Oray, bakitay na. Ay na. Payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga main. Awan. Mas daw ka siguro, tanapo daw ti legs ko. Idento tabakot akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa, tanapo daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo, nagpintas na iti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow. Wow, legs talaga. Wow, legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot kalata kanyak, agsinatantulaangan, numadanon ko ti papanak. Nagpintas na talaga tiligs na nga oray bakitay na. Sa dino nga tati papanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan, sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti kalidaan. Kuha. Wine. Di tamat kalidaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidom di ta kalidaan. No, anya taramidam. Kastama taramidag. Ala,
Aramidam ang taramidam. Taramidak mattaramidak. Awan aramidak dita kalindaan. Anya kumangay. Aha. Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga ti papanam. Aha. Kwa, Ngam, mawata kitan no apay a sumursurot kalata kanyak. Nga uray awan pudno a papanam. Gapo iti legs ko. Saan ka di? ha? Kwa, Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? wine. Dati pudnaw. Aprosak man nga roda kastoy. Bah! Anay ko, anay. Naplengsan tilapayag ka, anay ka. Ha? Bastos ka! Imbaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Ha? Kwa, kunak no kayat mo saan mat gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Ang mga numakugtaran ka, ingkan! Kwa, nagarudain. Salbag, tunak no. Mamaysak da dya, wow legs. Saan mat gayam? Bakitay na. Nagpudaw pa'y lang dagiti legs na. Ay na, wow talaga. Si kantumit nga main, agraman legs ti bakay, pagtatak kunam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw ti legs na daya abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Tapara kanyak day jay. Ni Uncle Mike. Daya ti kayat ko ta napudaw ti legs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak mit adimon pagtatak kunan day di abalaw, tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay? Gapulaeng ta wow legs? Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, ag-exercise. Ay, kadwain ka nga exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mo. Kasta ka di? Wow talaga. Ay na, kaya't kapag ngaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagputaw na talaga. Ay, kalaatak man niya aprosa na. Oo. Inaprosa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, aprosa pa'y. Wow, legs talaga.
kasta, di mon kayat ni Nadia abalaw. Saanin, Uncle? Ni Vivian itanti kayat ka o taub-ubing. Una, iti kasta, armagmait ni Nadia abalaw. Tira, Uncle! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka diti trabaho ni Vivian, tawan mait no iti rabi ay. Pangrabi nga rod ka na o ti trabaho na, Uncle. Kasta ya, ala saya atay, tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan, Uncle. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpo daw ti legs na, Uncle. Huh! Wen, kanakan, nagpintas ni Vivian, nakapinpintas launay. Hello, Roldan. Nakatugaw ka maditi paraangan niyo. Anya ti pampanunutan. Apay ka di nga may ka dito parangan, may. Wun-a, takayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ti legs ko aya. Legs mo? Anang isay? Ala, pumanaw kan. Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan anaprosan daytoy. Kaya't nasawan sa diwa pay laang. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisay? Uyaw ka mat, Roldan? Ala, pumanaw kan. Aday wanak, ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Ken uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Ala, ingkan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ilaang taligs mau. Talaga nakinis pa lang ti legs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan mabalin? Apay, asawa ka di? Tapna prosam ti legs ko? Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalak nga iti dayta. No kasta, ladingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay ngay, mabalintamot ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem ngay ti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka mait, nasken ka di pailaay nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya, kas kamo lagraramaneng. O di nagpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, disalang. Kas kalabalasang, bakbakitan kanto pa yan? 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang ka pa ilaing. Taisaw, agraraman. Oo. Ti manin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo matan maisina dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat nga men, Vivian. Wow, legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo
ta nga prusan. Ay, prusak man nga rod. Agasawa tan Vivian. Asawain kan. Anggail, ay na, asawa ikaw ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay ngay Anggail. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan. Kunamlan balasang pailaeng. Agasan. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sakbay nga sawag. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo na dya bakay. Di, itid mo, hindi ka kaisuna at dagam, Anggail. Ha? Ita niya agapaw? No, asawaan, di dagayo matlado Ita niya agapaw? No di na kayat, di sa lang. Anya kuma. Di, saan ka na mag-asawa, Anggail? Sapay, wow legs na dya bakit? Ay, oray pa'y. Kin may isa, kanakan. Naamiris kaw, adya gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay. Kat wow legs na dya. Wala, taday tamo lang papapintasin tan aramidin na. Di pa'y kat kaasyak laeng, no asawaeng. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangilaba. Ay, pagpakawan mo ta. Kastagaya, Anggail. Ay, sayang. Sapay wow legs game. Sayang nga talaga, Anggail. Good morning, Roldan. Tunggal agsa pa makita kang agpainid iti paraangan nyo Nay, adda ka maray. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italigs mo. Man ano no naka-short pa nang? Ataywan nakman, imbag kumamot no napudaw tayo taligs mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Kat kastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak. Che! Dita ka man langan? Kunam na sino ka akatauran? Wen, Roldan. Dito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikanak idikit-kid daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian. Yahoo! Oo. Nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngayon, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, Jack amount sa work, Vivian. Kat? Kano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ito na. Mabitla nga. Ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito'y tiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka din niya. Agan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan ka na. Talaga, Roldan! Hello, Roldan! Si kamot gayam di tamasabat ka. Naggapuam. Awang bibiyang mau. Amo kaon. Naggapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay naka-short pan ka man.
Itinto ta nagngisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin. Uray nangisit dagitiligs ko, tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki? Kunamla na sino ka akataaran? Madadahil-tal daw ka, no si ka ti makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaisaw, ngam uyaw ka mat. Pwe ka mat ha? Uyaw! Ay, nalidayak ka na kan. Oray siyak, angkal. Nalidayak, may. Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, 2 hektarya mit adaga tikatukad na. Anay ko! Anay ko, angkal! Anay ko! Ne. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan an na yama. Apay nga yakas tao, angkal. Ay, marigata nagmatan niyo mismo. Nagsakit! Nagsakit! Ha? Nagsakit, angkal! Marigata na nga mismo. Ngamin, ni Vivian kat... Way, kanakan. Namuak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di ilay. Angkal! Apay, di mo amuday ta. Saan nga rod, angkal? Naibaga kanyak ni Pari Kulas. Nakita na ijay club. Ket aprusan kano dagiti lalaki tiligs na. Ket kasta unay kano akatawa na. No kasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Ket nakaala ka iti sakait manipod kinkwa na. Angkal! Anay ko, angkal! Anay ko, Kiting kagpagas Mabainak, angkal. Jack kaya tamamuan dagiti daduma, nakaalak iti kastoya sakit. Hingga kit nagpagas Anay ko, angkal! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Diyak kayatin ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga diyak kayatin! Anay ko! Anya laki din aya. Uray man kit nangisit Alex. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapunpunaw. No ipaayan na kamit iti sakay. Anya laki din. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Wow legs! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panagdengag. Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inak-agar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggagat ka nga agarem. Aggagat ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mit. So manao kayo man ako na akon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya ay adula amin dayta. Katusto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pagtriplyak pa'y taggagat Anya? Wala na. Uray po utin nyo dayta. Ay ti salbag. Saan nakasungbatan ti ar-armem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kay ayatin nak makidi. Ay naandoy. Diyay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nalaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men,
Nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga itilimpyo abalasang ang mga yak itisadot. Triplek to tagagat na dandon ti pamilyak na lang. Aldaw man kinrabe, trabaho to. Anya, Gayso mo na lang. Amuyon ti kahit kwasawan, iti imba ka, nga uray rabi kag trabaho. hay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon ko pa na. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papanong ka tay? Nakapurma ka man. Agasam dat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko armo. Hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka galing ti balasan. Kat kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka diti matiti suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kasta unay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kin nagbrasyur ti. Ah, ay na. Urnuso mamma ti bagbagin, Pards. Sakbay ka mapan agarang. Asino ka diti mapan mo arman, Pards? Ni Mandelia, Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan, Pards. Apay, kasta unay mo ng timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay, kasta unay ti kina-istrikto ni nanang nga. Anya? No siya, saan nga umubra day tayo strikto? Kan may isa, ni mat Delia ti mapan ko arman. Saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. agyaman nak iti panangapresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aday. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom kwa danom. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko manan idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmeten kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa kang aminan, Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta. Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanya. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tiyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay to iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo, andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gaputan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Aniha nalabas? Kaya ko sawan nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raw, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko.
Daskan, asaan ka nga ima-ima sumangpag. At dati mo anatang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, nana. Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagduwa-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat at garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaadulang iti pulit ti ammom. Ay, na yun nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, taapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mat ngayon kagtakaw. Da kayo mat na lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay aldagos ti mulak ita. Ay si ka talaga andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia. Naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw. Saan amabalin akas tamlaang. Ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. At ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Hindi agbir. Uno, agdispos, pars. Kuha, pars. At ngamin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi, pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka, pars? Ay na, one, pars. Kaskas daw, pars. Sigod matasan ka, mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damay itid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat-matin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsakan ak ananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king na. Ngam kasanonton no paayin ti babae nga ar-armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ate agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y nga ita? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya!
Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga ro danakaw, ang mga nuag sakit ka itiday tangar aramidam. Saan nga sakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisi takmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek ang nagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga gayat et ka. Adula amin day ta. Mabiyag ka mulat na uri awan nasawam. Ay, nasi ka mo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pay laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ter arma mabalasang. Kan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yun. Yakimbaga sadot ka. Ngayon, nagagit ka mait amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. Ati dukti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagayat mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sige mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sungbata nakitan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya dito, Bards. No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sungbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sungbatan na ka dinauras. Para kang Delia. Ay na, agyaman nak Andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan, Delia. Para ka na kayo amin dahita. Agyaman nak manin Andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. No. Nagmaya mo ta, prusa na ititarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mala ang titarong ko? Tarong. Ay, wan Andoy, nagustuak na unay. Gaputa paborito ti tarong. Ay na, agyaman nak adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y Andoy. Ay na, naimbag ta naguston, Delia. Tinaripato ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Aywan, Adelia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Saan, Delia? Kalkalpas ko lang nga nagmerinda itay. Delia, damag ko mamanin no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At nakadinam namak ka. Kwa. Saan ka pa amasungbatan, Andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko nga. Tapos itibot isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang.
makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes, yes, yay. Hey, nakaragragsak ka may tandoy. Hey, Apay, sinong bata nakakadin ni Dilya? saan? Yung naibaganan, nga da ka nun namlamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Saan ka nga tanga agbalew? Apaman nasong batan nakaterar, ma'am? Ni brother mo. Pero manindi da ito yung panagbalayo. Saan at temporary? Ay, nasayat nga rod no kasta. Kit agurnong ka nga rod din ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabali nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang mo dyan, Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa ka muna. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak kaw, asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, nateng nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao Imay laeng tapnupon ka na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ti ugaling parts. Abay parts. Awan ayat ti pa nagdalok mo kanyak. Saan man nga ti kasta? Sigurado ka lang parts. Ay kat ang gagatak lata. Nga uray agasawa kami tun ka ni Delia. Triple ti gagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta parts? Talagang sama kas asawa ka na. Ay gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kiti parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka ti babae nga agad kanyakit. Ho, ti ko namgit di parts. Awan ti mangkait king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo ang naguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpesa! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko ma, tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarit ngay tadilya. Ay ayatan ka mat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinanggag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw Andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko ta saan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angaw talaga. 100% nga gayatak ka. Delia.
Pards. At dagod nyo suing ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nata, Pards. Nakaragad sa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Pards. Ibaga mo na. Nobyak ita ni Delia, Pards. Anya? Nobyang ita... Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ah! Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaya sa no, agram ba tayo? Uwan na. Uwan, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Syakti taya itaara. Ngam sigamat tipulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kagero. Ay, mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Ha, nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, kung saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat apa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duli. Ay na, mayamon dita, Pards. Naimbagid diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, andaw. Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilang titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Karakop ko kano di Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagi din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun nanang? Adda ka di dakas nga naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay nagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay na, nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sa nabaling, tas sinumbatan ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunang, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan Delia? Tanay, makas-asawa akong. Talaga ka di makaas-asawa kan andoy? Uwan Delia, iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan andoy. Ay na, agyaman ak Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At reflect ti kagit ko intol agasawa tantaw. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rining! Ada ka man iti bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakapudpud iti padawan. Adamot ka lugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka.
At namanin ijay makiin-inom ka dagiti barkada na. Ay, umay ka. Makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na mare, inton maminsan laangan. Ay na, di kan to pa'y umay. Tunggal lumabas ka. Adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagijay mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayo Nakita yun ni Trining alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na, nakasusuon mo't iti labba. Mapansamanan agi sursur iti nateng alako na. Nagdadakil lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja tao. Kasano asaan nga agrangyad. Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsa ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga ada kano babae nila kay na. Kayat mo asawain. Insukat nan ni Trinay. Aywan! Sino nga yung ngamin ti makaanos ang makidin na kini Trining? Bakit ang langaro din tilanganan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay, si Kamag. Aywan gayam, sa dinungay ti papanam. Siyempre, mapanak iti parlor ko. Kaya nagpalinis akto matil na karigati kakadwak a baklos. Ay na, jak kaya takarangrang yan ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya akitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka, Trining. Oh, Malamin na nga ron. una yung nagkirasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sakak takas laak maliliha. Sila pangasaan oh. Ay sus, apay ngay, tanagpaigid ka matan. Arakupan ka lang. Ay, ijaya kong sala sa maturog oh. Ado tilamok ijay. Ay, uray. Ano usak ijayain oh. Kaysa di maliliha ti sakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya alakok. Kapuros dagitoy. Natang! Trining, aglakla ko kapay lagayam iti nating dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manen iti tuition dagiti koleyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin. Aglako kapay dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day jay. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Yung palagip mo pa'y laeng mat mare. Ay! Jak lang arod pampanunutan. Ay! Sorry. Ala sige, panawan kan taaglako kapay itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo itinatang! Anay ko, una yan ay asakit isikat ko. Anay, lito lang kay. Ilutang man da ito'y sikat ko. Ay, adda pa panak oh. Papa namanan aya. Di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang matagluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi dito'y balay. Bakay. Tapay man ang. Yak nga rog kayat. Tapayaya. Ay, uray da ito'y dapan ti sakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay jak maawatan no nagatalwan no nasakit. Inakaw. Makamukan dito'y balay. Kapay ngay anak ko, tay palubos mo ngagmay-may sa kang agtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo. Amuyo lang arudan asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulungan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkag? Ay natatang, saanan ang masapul at tulungan dak? Kabailak ti manangdan iti kadwak nga agbangkag. Ay, madimet ano si kang amin tiyag trabaho. Ado, dagiti mayat amatangdanan tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela?
Napasnek da nga agadal, tatang. Hmm, Iso nga rod nga aggagatak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da. ay katuan Ay, suntog ti mangipaikan kay ti agnanayo na swerte iti panagbiag mo trinay. Iso nga nanusam idapagadalan. Nay, nagkapukan sa manen ang nagpafuts pa, bakla. Ay wen, nagpapukisakpay nga min. Isumat lagayam nga danadlaw ko abarukan ka. Bagay ko matla to'y barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo abagay. Ay na, jakla kaya't atulada ni training. Adi na amo nga si kaswan ti bagbagi na. Agtal na ka. Ha? Di mon istoryaan ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigigpilan na nakasupot. Ay mabit laang. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mau. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igigpilam anak kasupaut. Bulong ti parya day ito'y nana. Ilakok matlaang. Ay, kitanti dapan na. Ay na nagdadaktil tirangyad na. Wan nga raod. Saan nga ta nasakit dagita? Ay sige. Labsan kayo pa'y dito'y nanapasing. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay, nangignan sa mati imbagak nana. Ken, nagkapsut mati pa nangyara sa asko. Man ano kumangay no nangag na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatan. Masapa ak tumanen amapan agpuros iti bunga dagiti nateng amulak inton biga. Agurayak laang diti paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamat ti gumatang iti baro at chinelas ko. Nga, saan? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko day jay mangmangan ijay nang ina restaurant. At da kasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak diti poste ti kuryente. Tapno sa andak makita. Ay na, agsinsinubo da ijay babae akadwana. Ay, mapankun sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagarang gandyang a babae. Nakitak ti asawa, kadwa na ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitampay lang. Namin na daw nakastati naramid na. May kamano na babae na na ita. Kas kalag dadamok. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakayo na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro da iti babae. Imbag at nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Anya ko mati magana mo may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panagadal na giti anak mo tap na makalpas na. Mayam nga, agumati asawam nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga ti mula na anateng. Nasa papay. O may kakidi dito'y tagis istorya tapay. Ay sus, kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ang mapanagtrabaho. Mano aya, iti itang dan na kada kayo? 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng? Kunak no limagasot? Ay sus, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod kun katananam ay ti biyagmaw. Da kami nga'y, kasapulan ngag trabaho kamay, tapno agbyag kamay.
Kaslamot limlim tagda kita matam terineng. Ay, kwanana, napuyatak ngamin idirabi eh. Apay, pakapuy-puyatam ay. Ay, kwa, awan matkit dinana. Apay ngay, nga agluwa kamutan. Kwanana, ni ngamin lakay ko. Ay, wan amukon. Nilakay mau at damanan sa bali a babae na. Kasano nga umuyo, nana? Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan alukluk ko ni Orlan. Dila mauman nga bababae. Ay na, no siyakla ang maisa trineng. Jak maanusan ti kasta nga asawa. Addan sa aminin kan kwada. Babairaw, sadaw, manugal pay. Lumabasak pay, tata. Ay, wag! Ay, asino ka itayon? Ay na, nalipatan da kon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita. Ti kumari ni Trining. Ay, siya kagayam da ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan da anak na iti abastuda. Iso siyak pa'y lang ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pa'y la. Anusan na pagadalan na iti anak na Ay na, nagrigatan ti agpaadal ita apanawan. Ay, pangasawaan na kiti nagiti anak na numabalinin. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno saan da marigatan. And Rining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at ag-istorya tayo. Ay na, jak masango. Ado ti aramida. Trabaho kala at trabaho. Agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Iba ka mga asawa dakit di. Kastama dagiti teenager dito lugar tayo. Di da pala nalpas iti panagadalda ng asawa dan. O, di saan yun na problema ang naganak dagiti kanin daw no anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos da nga agadan. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalagtaw-tawan iti 61.3. Ay na, agan ano sak, mare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Natuladan na ka sexy. Mapantag pa parlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na ka nga rodan di isukat mo matan. Jak sa kayatan ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak mutlat na nakanayon ti pag-iistoryaan da. Ay, kat bay-bay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan ko na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapot ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan ko na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saan na? Bay-bayan yun. Wan bagbagaak, tasardangan na kan nga uy-uyawan. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibidot na. Nanapasita, kanayon ka man dita balay darang yan? Ay na, sumardang kakit din amang uy-uyaw kan kwa na. Ne, apa isakit mo? Saan mat? Ngam kaasi, isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay na, pudno mat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wen, pudno no pudno. Ay. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na. Naynayunan nyo laeng no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iji nakirsang abato iji karayan. Tapno may ka nagdadakal arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudno, uyawak mo't idi ni training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawan?
imbangal daw mau nanapasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan laki din na may big bag, nana? Laglagi pek nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ah, ay wun gayam si kan ni Orlan. Ay, ay pasensyakan, talaga asaan ka ang nabigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana? Umay ko lang ko mabisita ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot, mutin ni ka nakatakdaran iti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana? Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Ay, manumag nga minatawanan na sa anak ka nag-away. Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Awan, nana? Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi iti biyag ko iti bisyo, kun babae. Ay, kunakon ka. Sa dino ngayon katanti makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balay da dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damutan na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damutan profesional. Anak mi dagi jay nana. Jakla nagbalin, responsable nga makadakwada. Kano Dr. J inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo, J may kadwa. Ay, una yan. Kan nurse mo, J burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga gina. Agpasya-pasyar langan tar aramidon ni Trineng. Isugayam day tati balay da training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kunak tumot kun ka, dakkel ti balay da. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmaya tibiyag da. Una, nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ti biyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko iti abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod, taditay ammutigasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na, agkakana ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan kun ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.